yashatse kwicura umubyeyi ni mama wiwe. Nukubanga ibitoki yabitemye ari uko ambuze. Yari kunyica rwose. Nese kuki yatemye bino bitoki? Mu mudugudu wa Biraro mu kagari ka Kizibere mu murenge wa Mbuye mu karere ka Ruhango niho humvikanye inkuru y'umubyeyi Nyirameta Odette wabwiye TV na Radio 1 uko yatunguwe no gutaha yagera mu rugo iwe umuhungu we agashaka kumwica icyo akora agakizwa n'abaturage. Umuhungu wanje ahisaza n'umugore batero urugiko gutyo ngo nimukingura ngo ako kanuza kanyina ngo nkashwanyaguza ngo nkatemagura. Umuhungu wanje ku giti nabyaye wanje namutekano yarahari. Uyu mugabo washatse kwica nyina umubyara ngo yamubuze ahita ajya mu rutoki rwa nyina ararutemagura ibitoki byari birimo abicagagurira hasi. Ubwo rero abanye amubuze amushinye umwicira kuri bino bitoki agiye haratemagura byabaye igitambo rwose yamubona baramucaga nkuko acagaguye ibyo bitoki. Ibi bitoki kubona byabaye n'uko ari kumutema amaguru niyo tutahaba abera mutemaguru. Yashatse kwicura umubyeyi ni mama wiwe, ahubwo habaye ubundwano utabaho kuko nitwe twahabanye na musaza wanye kwanga atamutema. Yaragiye kumutema ari macukuru urugi ngamwica, turahaba turamurwanirira kwanga atica umubyeyi we. Abaturanyi b'uyu muryango babwiye TV na Radio 1 uko atari ubwa mbere uwo mugabo ashaka kwica nyina kuko amaze umwaka wose abyigamba avuga ko azica nyina ndetse kuri ubu ngo yaragiye kubishyira mu bikorwa. Si ubwa mbere si ubwa kabiri si n'ubwa gatatu avuga ko azamwica. Kanakuze Christine umuyobozi w'umudugudu wa Biraro aha mu kagari ka Kizibere yahamirije TV na Radio 1 ibyaya makuru ndetse abwira ibi bitangazamakuru ko atari ubwa mbere muri uyu muryango humvikana amakimbirane uwo mugabo ashaka kwica nyina umubyara. Tujya munsi y'urugo bantekereza ukuntu yirukankanya nyina ahongera kuri uwo mupapa baturanye ashaka kumwica. Ubwo nibwo nitabaje ubuyobozi na gitifarage bijyamo gutyo rero nibwo tumwandikiye. Muhire Floribert uyobora umurenge wa Mbuye mu karere ka Ruhango mu butumwa bugufi yahaye TV na Radio 1 yabwiye ibi bitangazamakuru ko uwo mugabo yamaze gutabwa muri yombi. Icyakora Muhire uyobora umurenge wa Mbuye yirinda guhamya ko uwo mugabo yashakaga kwica nyina umubyara. Mwiriwe neza ntabwo yashakaga kumwica kubera ko nta kibazo kidasanzwe bafitanye. Biriwe bari kumwe mu bukwe batashye baratungana. Bukeye mama yagiye mu murima asanga batemye ibitoki bitatu. Amakuru aturuka mu baturage aha mu mudugudu wa Biraro mu kagari ka Kizibere agaragaza ko impamvu ituma uwo mugabo ashaka kwica nyina ndetse bagahora mu makimbirane iterwa nuko uwo nyina umubyara atumvikana n'umugore we ubwo n'umukazana we. Umugabo yatashye umugore ararira akamuteranya kuri nyirabukwe akiriza yamara kwiriza akavuga ngo bamujyango wamuteranyije. Ibi ngo bikurura amakimbirane hato na hato muri uyu muryango cyane ko baturanye inzu ku yindi. Peter Clever Nizeyimana TV 1 mu karere ka Ruhango.